kwa biamba Attention TV so message send any day di kan ya wo de apie Attention TV a me sure say obe subscribe na wo tie eye story e di brown so a wo be ja message na ya kan ya ma kama eye Bishop Salifu Amoako ata ne ba ho kan ye anase ohunya ka akwanhia accident a esi ya na eye Bishop Salifu Amoako ata ne ba wanya 16 years odi na woda no eno dey accident yi apie mu ewo East Legum na che say accident na ano din yi papa a ni papi no e kasa fa ho ama Captain Smart kronso pio na so e wa kasa say wasre Ganes kafu nyina de mikoto dwegu form se wo hwe mra kwan so paadia anka kola 16 years yi new time a wo say ye dey a years a ehye ne nsa edipie ekaka edikodi say ewudie kese nti Ganes kafu ewo mu se sika no wonya master cars ne de nenso e wo say mo boy yan ya yesabi ye ni bi no yenso ye boy ho ban we ma nipa bebre e kasa say e wo say aban ana say dam pare o ti so e police abem odi ne nice form e de sa akola we ni yi say ne papa e ye so for pending ne papa ye so for kese ne say ye di Ghana mra no etutu form no we ya asem ana say accident ano odin o we ya e wo say aban e de ne nice form na sa akola we no ye de ne fa mra kwan so asotwe bia e wo say ye de twe no na ye yi so for some afiri ho no e wo say ye de masa akola we ma ne form ma ye ntie Captain Smart mra video go me call do come here me wo e so cry come here me because mind device sir what you say ya say the mom who say ni party me ase wo say wo so na hwe ho aha what is see ananim she said wa shit drebe and no me ko fa ho oh my the God, exact place I mean say wo video no man me pa hwe anto aso yeah che say a hard drain yeah we hostel obi en wo betimi stop a accident de bia accident be see but ade a ya na a hard drain say o mine ni akade a yetimi de bo ho bra ena Ghana you need training no yeah, you need training no I had a fighting emergency disaster obi enim ade ato ansa wo hu say ye ni bi hello obi enim eti fire extinguisher bo bi fie sesi e eja to obedwane eja fire extinguisher akodo ni ho ye ni sa de ni ya no amenam ho afia me hwa de ni din na mpedifo bi gina ho na me hwe se de sitie na ka apake o maka foforo kwan ya betwam eno kra na ye me ya na ka foforo fi na chi ai wen epia kohye ho emaya mienu na ahye o just like that Nkojo just like that and enye say eyo wuo bia no ma se wayare na ma me gina ne ho hospital na wawu won nsem o wo hyekam wanya akwanhia wepra na wo ene jeso sanso hyew no na me kira won mfoni no kana nkasa boat one bam the trauma you go through onua na adragi wa do akopem dan ma ebu yadwene mu wo na wepra akwa no am moje hwinu na eja esa hyew na wontime home in your pain Ventwenum bi oboy o say ewu ahodo a ompe ye nsuo ewu ejawo ene ka kwanhia sa wo ne de wo kan fo kra wo mo pa ye se se nyame aye wadom na wanya sika to ka se sifia yadwene mu wo na se wo ba betwi bia make sure say Obano will go through the process. CCTV footage na oh, man can say sika forma. Yes, CCTV footage na. Who be show it like what that one. We now no dey kono as obi a wa high. Winning. More brother. Me what I think is that ofaka na e bia one money papa man here. Na me ko ja akola 60 to me be na wo. Like I was so enti ase ebia car otetu no ene otrai ekotu da car papa you could say man yes na ma me dey say cars wo fia bless obetu we kiss ni gugu ho no wetu we eti key ya available ma bless no obefa e no obefa
It would mean say or koye gaga to a farmer jaguar. Can you imagine? What I say? How? Na yanko potre bia. Ubusa na semenye ye. Bisana ye. Because na preti ase no ngura ye. E na make obi onu momo agina ma obi kwan. It's no ye besremo. Look. Enye bone say wenye sika na watoka. Bagana mreba koda ni edi mfie du nsia ontwika wo. No. 16 years o toka kwan. No. Onuya. Ya emranketenkete bi owo. Asem ntonwa. Ai, wonnim da. Asem mato. Ya asem ton. Obeka se mra di kuremu. Eti yesremo. Kan kwai kwa mo tse kra na ye de ye. Na because e bi nkwa emmaba mienu omo na ye the breadwinners wo say. Mo mo sheda nyini bebre sa. Me kwa do mo ni kwa oni ne ba wo. Oba ne ba. Imagine. Mama no ne nkola mienu. Can you imagine? Now small boy 16 years. What you cost to damage say? Mesremo, yeah. Mo bi afasika Ghana ye roads na ye won won. Whether it's clear, I don't think so. Yeah, this can be room. Oh, Ghana ya kwan na ye won. Et is akwala keto ansem. Keto bi. Ya kwan ye nketen. It is space bi akura ni wa. Accident e ba. It de bia me ka kire won ne. Me twika. Me drive video o mani mu de ma no. Me drive video o machi. De o me bonkum so de o me nifa so. GABA sign bi anu odin na betimi di akwanhia besa na sente sa pa dia mesrawo enkwala na mutu ma ne da aka no wutu da aka ye careful wutu ma aka ye careful wo license kra ye careful cause say apostle na e copy sin ne so ne fire service for no bo amane o mo say captain ya amfa nipa skin yes sir and so and na me question is say eti efia ewo area mu ho nyina no East Legon no na obi ani extinguisher me nwanwa onuya dro no omo gina che oh no omo so be video efia bro no to say East Legon escafo kro wo mu ni emergency response buttons bi obi atimi press it but o man na be yie biom me call Malaysia very first time more emergency buttons and was certain areas especially was schools enti fan say eja eto schooler na akwala ba ku dimirika na odnensa akoka akomia pen omia so sa it sends a message to all the emergency services nina fire, police, medical, ambulance, then so when they are coming, they come in a team. Bia on the door by so. But me can't some organa it's me pekasa. But general dia ba ko ne say. Your time ni ho kire. Say ya the emergency no craba. Traffic issues. And na me kojo e to da bia yan drivers ni wan kasa me kojo to da bia mu bi ho no mo a. Da bia me ka Some tea said, honey, the whole Mabusiano, ashe. Ain't it, sir, or be driving a woman of Shane, all kind of crown or ABS, or none of the other. What the other come me? Oh, that's articulate me, maybe. Or come him, sir. I'm uncle. Me come him. I will share accident now, who's an accident we annoy Yapama men and ma. That is any pair woman, a back for a woman, you know. Ashramukana car accident, and yana. Can this is in our she will pra and what?